Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih Narko CHQ. Weh, cau-cau tengah kak senin taruh kata na terkucak-kucak ke sini Dewi semakin sarana kucak-kucak boleh tega. Awe tace di tengah ditawan ini jamu ke kucak-kucak. Nupa de topor lampu de gagal lampu palu ace di mana jamu mau pak kucak-kucak. Weh, cau-cau tengah kak seding gara-gara bola na samsiani pak de tengah nelo terendring. Ena lampu na colo-colo ni 100 kilometer dari kejauhan ni tapi memang kucak-kucak jadi lo kemana ni ada puang ke samsanye. Mamu cakap sida ketudu terendring bola samsani. Samsanye. Mau sa mucharan ribolamu mamu lo kemabalo batu lopo kade mutu mule papat puy ni nama pejamura kucak-kucak pak lampu mu colo-colo mabel mo kor kucak-kucak di bulu colo ni ampumu pak digaran rina mamu camin rado dia aku dia ada misa mau pakai manu mabata dia memang gapung-pung mu ikut ko samseni asu ko mai dia aga bolana gati pa dita kor lokana bata baru de to pa na penno salmai made musapa ka iko mulena ko mo joko-joko ko mata tu dia na mugini makraji sompai di Idi po ngaji, napamulani na kanapat di ati, pa namula ba kaya di giling, mencetoki, tenede lo kurus, tumigil ako di bola ako pa ngaji, kalau di diurus malampi ceritay. Dah cok kita iko ketudu Salma. Ay na jamuka kata, lolo ke samsan dega samsan ko di boleh ye. Dega agi po ngaji, lo kakan di galuna sebelah kain, nahiway nawala bawa di kulawi. Menoleh majalo si cinampe rodo. Ali naman iba kalau majahi Salma di na romo ku kucak-kucak amas sama na lele ku taruh kucak-kucak. Gara-gara bolanan samsiani pak di garan na lampu na colo-colo en kemopi kon di capak na bule mer kucak-kucak ini tani lampu ku samsiani mer malua. Idi na romo ku kucak-kucak sana ke samsian ku asrun amat tu kepang. Pengaji asurun rungan ni kalau tanya ko na surun rungang, tapi kurasa pengaji. Tanya gara-gara lampu. Kurasa na doti ko bi samsiani pak dan ni pas makaroke ko rodo. Belum aku make ke rodo. Salah berdogo sih. Mana kalau kada doti samsiani, nah ya bang ke kandole ku di kampung dia kemisengi Salma we dogo sih mbak Salma. Percuma mah piari kandole pengaji. Gol itu gagak gunana. Masuk kayak atau kalau nggak kandole tak suruh nih pada mana yang terkucang-kucang ede. Kalau mau terdungu, mereka kucak-kucak lo nandre. Ko iku musur kak pandre ang pandre kandole ku nandre ko. May loko kuwa pandre kandole, ko loko kuwa pandre ako. Ko mana kucak-kucak lo di pandre kandole lo me mudongo ye. Mama chali suka tu, utong kora ku cina wae ku tudu. Kalau kesapa samsiani. Bah. Coba tuh ngat kak tuh. Pandainya dia kandole mu piara. Maitan ko pasti tunu kalau bolamu be. Gelo pa Pak di kalau pati kenging samsani sebaji sompa. No kadi segalungi plang samsani makadah. Yang keji sopa di bolamu. Nang pedak ko makadah. Kalau demo 5 bola batu, jina 5 bola batu kayak gedimu. Tepat na jenang mana bolamu. Cocok nih. Awe, agan ditak sini balik suya di tengah tuh, napi sudah tak iman raseku, agan terus awe. Tega nih doi balo di wajah, doi koperasi, doi pem kemana nih koro? Ya aga, di tengah tuh gak ditabali suap pungun nah nama dota anda tuh dewana he. Osebay, amalik moro-moro tuh dak tuh. Mati cepo ka pasiennya cepo hama tebak peta kita tele-tele. Akada mau ko cepo, lupa cepo ulun ko tubakan dato. Kalau kodang abe jeyeng tanong pa lo kesarina sana de tengah pariar tengah mbek tunana ye. Masa pasiani. Andro nih permana nanda balik suka luak tengah sarina. Mbek pasiani. Ale ne jamu indre. Idi tanpa cece tem sesa. He seba lapar re, agis maksud nu la nyerang. Idi tuh pasieni. Idi topi madoi bang. Idi topi helo di ses lemah baja seko yede. Ces ma tu pangi sampaku ko ni sengin ses kampak ye. He mbek saya banana pariari pa tu he. O seba ko tanya mato ya pulu ko seba sabar aku ndo matela lai seko ko nek dase. Pangi sompan ki kon ro mati lili de di sana kategi lo letu. Lapar rengu apin punya sisa ko dempong ye. Saya pasiani ginawa da pilot tapin punya ka pa ya mabet ki wapin punya to ki ketudu ya melopon atu macina mewah. Pariari pa mbek nana itu. Gimana pasiani he? Telinga ki pasiani he. Mewewe dia, mewewe nih. Igang arom malay.
perar. Hei. Sani mau agak sih saya baru kasih aja mau pecah pakai tuh yang gali amu ke pengaji sompa. Heh, iku salma magas ko asmara no tu maiku ye. Terus kutu no sapa kaju. Man kata asa kalau kasapa kaju na mau pemato aku tuh dicuali liwa ega he. No kak kue kalau pedaki berita baik. Wih, Salma, berita doi. Pak ku berita baik pasti tumbek doi. Cuma kedah he. Doi mato samsiani. Aji sompel pinreng ko doi. Supaya tipu dia sebolamu supaya keren rina. Ati dah kada pasien nih jadi siman kasih apa ngajiku atuh. Ngaji sompo masuk telopin rengki doi nih kemana-mana nanti pidangin nasi sini lolo kalale ngekero pangajiku. Wah, ama kono ko tiku si bapak na anakku. Terus yo galon aja sompo selema. Pak madiri tumbek tak pol galon ta ciceng. Aja make dah. Pak gara-gara bolamu deh. Naraji sompal rena. Macela-cela mana pura diperkosa di kucang-kucangnya gara-gara bolamu orang lampu na cinge-cinge di as. Maksudnya Salma, sih dah sampai kro. Nak beli lo kan pindrang indah aja sompah. Jodoh lo. Sebelum ku pedaki, pada cing papenek dita. Kalau magelan papenek dita, napa ku pedang? Hei Salma, mau bicara kuku tuh, jangan megala ada cangkul na, pak ulah pak ama kuku tuh. Bolamu orang biasa. Maka di sompa, iko dega gede mujur bola betul lopo. Pal toko di aseng, apa ku mentu iko. Malopo bola tapi dega rinna. Endrang-indra ko bedoi. Timun-timun kong kenapa? Iya lepas ngisi sengpat tanda pasien ngalah jurus lunar. Ama ko ni ko sebaya ama lupa iko tu. Ito ngamoto na sabi sompa. Para kani kati bolanu. Pa iko bolamu ko lampun na de na manu idi mana to na romo to cangku jadi para kai bolamu jena diwo mana nganu iko makoto. Ba, Indra kumai. Kung mindra iya. Mindra usapa aja sompa luar yang tawa. Nggak bicara rade. Nih lebota iya deh. Aku di mata mapati. Kengar pasien nih. Kumain mati na bampo pakai sompa aku kero gere-gere ini. Meta matoni na anak kede nang keruntuk bagi aku he. Dia meton na saya baru untuk meton no. Telinga pas lemah. Pas lemah. Lalu aliwa apa tak aja sompa kong kenapa aku. Mau tengah bola aku lumana tuh nurus ui. Buka lepas itu mau buka ambek sedih. Cina api lo kalau mindra iman. Berak meles-lesi tenaga aku pereng tawa aja sompa setangir. Iku sumpah Pak ili waktu ngembuk gaya anu Pak ina monomi koko ya dulu bola manu tuku mah bulu mata tuku di Mau bulu-bulu mata gitu tuh. Hei, kok sih nak. Biar nak kena dawi kata-kata lancing aja rohana. Jadi sebelum apa bos sebut di teras bola. Aku mau bulu-bulu tuh mata palsu sih kak kamu masih. pasti pengojek musim puji-puji to lah ngure mbok mau pada menguruk mi mungkin kok di sumpah pahi was macuan ho bae lah dalam menguruk mau cale dak mau kita kiri kembali Iku bisa sih ha. Tesku iku polisi ba. Gue mah pengatong di iko seri ketudu. Becel tangan di pola kak doang nih. Pasiani kerah aduk tablesu. Jangan baru kaji sama pagi sih, bijak cerita majalo sih. Lagi deh ngapa? Jangan baru kakak tuh. politik ko iku mangka ketu seba was ngi di sumpah ya was bulbul matamun tuh matanen Gue bang mana keseluruhan. Ubor itapa cori semeng. Sini bayi jenis maka pici ke tupak lupa amangi borna. Lepas sio besi na paki ya. mi lo to kak sedia aja sumpah bor bulbul mataku was asa semena pake Bisa plosak ku iye. bulbul matanu Iya. weh Betul kan? ya lo to kak sedia pak dikagak ambek bulbul mataku Gua tani ku macuan. Iki ku ya juruhana. Ini aja orang tanya, bulu-bulu mata tak lo dicor, aku isi tak, wak lampe. Yang nanti mata lo dicor di isi tak. weh kok ya Iya, roi ya, seba Johanna, setangir wasana weh kok seba liwali wa pa sempara Isini belum maturi dicori Pak Atmal. oh saja na ba isi ko karena lo na cor Sinan mana? oh bulu-bulu matanan aja sumpah mu cor Luar maturi. Kalau kan macu le ku seba. isi Pam ko kalau pasal aga suha ka solo pangaji tu dah aja. Jadi semua tu. isi ko lo na cor Ha iya. Kena aja sompa. Ada yang luar itu tawa. nyeri semaro iga mi mindo na politik ro Pede wiseng mak diga mak na pa ya lo matu wiseng gitu pede se dule wiseng mak diga. oh saja sumpah mana ke bulu-bulu matamu lecek masamu cor Kenapa ngaji? Ada kayak cor gede. Ada cek bubur mata gitu. Pacarana luak kencanen pukulana.
Amang. Iru din anu kak iro dulu amat kencang anu benturana din rumah. Nenek kecami pang juga lucu. Bisa gara-gara aja sih. Neng kesamsian iro kasi. Gara-gara agak maseng. Mene tunus pun mah picet-picet tuh balen mene remita ke rumah jalan di bulan samsiani. Dia pilih saya anu loh. Isa lemah. Tadi kalau lokal. Iya tadi. Jisompa mana kata pa man ito kulo mga nuoy. Na dewa sa kagagigina karo sa lama matindroy. Wah, dahil sa chow iko. Iku mau nutup mula lang atu tak menit tun ko di anu. Kaya ko wala lang ngay na ita karo Elo mo matindroy. mula lang sa bulat tu Jaman siya iko ba masih ko padiri. Kamat dali mo na kita karal. Oh, iko ba to? Iko na ikaw pa iko. Wala sino. Dua kali sebelum ketani jari bilang. Ketani sebelum. Jari sebelum. Ketani sebelum. Ketani sebelum. Itu turiga sebenarnya pacar lo nak he. Mati dulu sama tuh aku. Emang agak borong sama tuh aku. Dia mau tombe di mana mau tuh ya deh. Dapat colok aja lah. Matan jerohana ye, lu amat tulis na lang aku tu menit lah. Bocor lo na jerohana. Ini kok angin. Cedek tinggal sedina buruan ku. Pangaji dulu nih. Magai. Buta toki pele. Woi teh bambe he. Pang juga soto nih mele kasi mana tur pang ajaran bota. Kali na pele bota to kero. Siri-siri. Pwede mas dulu ko sa lama. Hata tanga. Botak ko pala. Astagfirullahaladzim Allah. Mas sinano kasi ba botak tungok pala. Jangan kita kena buat sama pesanan buat yang penting mana mau kita balik jisom masih bisa banget. Ano menaki na nagalite indo sa bako lumat. Balik sedih anu. Siapa teko? Maji. Teki Magai. dala ko to. Lo kalau kebelas dendang. Ama ko. Tapi ceng, terang penyawata. Lo doang ngamen kak bawang. Ku di kak gali suasum pajak lo doang kak di neraka pak. Lo kak neraka tepat tuh. Deh bang ngajiwil doang kilo ko pangalatala. Kenapa harus selama kilo lisu. Bang ngaji, man keple idi magampuk ko yawa. Idi sarus na panjenis masra kata apa lebu petatu diolo tapu itu pa. Siapa mau gitu? Anu ku minta ke tuh pak masop teh kak. Merota kak we ye. Jadi pakai kak sop teh. Cenya air magampu gampu sop teh pak. Sabu pak sabu. Bang ngaji. Bang ngaji. Mage si tapak sa tukidota. Amma kono dolo gitu seba. Pak presiden lo rampen aja waku. Pak kudega boleh diberi kita apa lupa masuk selumpur panelula katu samsiani. Pak telulo wewe yesoy. Samsiani haji rohani salemah. Lo mana wewe ro. Bang ngaji. Mage apa kasi jadi tapar ki menari. Ngaji. Ada tu, hanya lo mama kelu sehre Cina ke tu. Ada mama kau dolo ke tu seba. Piku le jaji pakai ku kurang pakai tu tu. Aku tanah tu. Lo kono kau teto he. Bang ngaji. Aku kena dulu enak. Ayam kau. Dari bawah nak. Romok mati Cina sandruk besi samsiani. Selam selajurhana. Pak capu matur pan lupa si lebak matu sandruk besi. Lari tu saya belum tahu. Sebab cuma lu milo doang akak nak. Jerohana, Salma, Samsiani. Samsiani pun masih Samsiani lo beres kah. Untuk peselebak itu muna. Buka ke sini he. Ika betul mbek bangka na. Harus sirap magalo buka pak piko cerana. Bapak nana namu tengah mbek bawi na buka to agak hima bangka kuliling teng tu gap ngepong bapak nana ero. Om tangan kak disumpah. Us kumagi ko tuh. Mulai, itu aku lepak gratis kak dua ni. Mulai dah lepak gratis kak dua ni Samsung. Lu apa di kumpa aku kalau melepak kak dia orang Samsung anu. Dia orang Salma. Lu matok dari mungkin rumah atik kan. Dia ni mana? Dia mana lo ni? Mana tak kau bela
luak tengah nguruna bro. Mau dikona. Jangan sibak memang tuh raw. Maga no. Pecot itu lomu. Selamat tuan. Selamat cantik. Selamat cantik. Asuk dolok meh. Matuamu agak dua kuas, kum nem dolok he. Tega no? Lagi ngaji. Ikan manis selama ikan romo. Mau makan aja sompai. Mau masuk bisa nak selama. Untuk